Пайгамбарыбызга Куран түшкөн айга Аллаху акбар, кандай кирейли? Тазаланып кирейли. Тазаланып кирейли. Денебизди да тазалайлы, руханиятыбызды да тазалайлы, жүрөгүбүздү да тазалайлы, бири-бирибизге болгон мамилелерибизди тазалап кирейли. Ошон үчүн Алла менен да мамилени тазалайлы, бенде менен болгон мамилени тазалайлы. Намаз, орозо, зекетте кемчилдиктерби дару-дару бүтүрөйлү. Каза намаздар барбы? Бисмилла деп баштаңыз. Канча болсо да баштай бериңиз. Айтпаңыз эртең баштайын деп. Бүгүн баштаңыз. Бүгүн кечинде эмес, азыр баштаңыз. Каза намаздар барбы? Бисмилла деп баштаңыз. Сизде ниет менен эле дуа керек. Сизден башка эчтекенин кереги жок. Сизде ниет кылыңыз, Аллага дуа керек болду. Алла Тааланын гана товфигин ачар. Ачпай койбойт. Алла гайраттуу зат. Алла субханаху ва таала гайраттуу зат. Карышка кадам таштай турган зат. Алла субханаху ва таала. Келиңиздер тугандар, андыктан биз Алла Таалага ушундай таза кирейли. Айына таза кирейли. Таза кирейли. Ушу күнгө чейин тоба деп атканыбыз бенделердин укугунда тоба кылайлы. Бенделердин укугунда эң биринчи укук ата эне. İnsanın hukukları öte köp da boynumuzdaç. Öte ele köp. Dostun hukuku var, aksakaldın hukuku var, koşunanın hukuku var, sodager toңшеңитин hukuku var, çoğu saparga çıktık ele hukuku var, damılanın hukuku var, kiçülördün hukuku var, ulularının hukuku var, başka ulutların hukuku var, başka uruların hukuku var, başka göçönün hukuku var, Müslümanların hukuku var, Müslüman emeslerden hukuku var. Hukuk jaman köp. Eң birinci hukuk ata ene. Ата енеңизди капа кылган болсоңуз, наразы кылган болсоңуз, урушуп койгон болсоңуз, тилин албай койгон болсоңуз, ренжитип койгон болсоңуз, тез-тез ишти бүтүрүң. Ишти бүтүрүң, тез-тез кечирим сураң. Тез-тез көңүлүн табың. Тез-тез кызмат кылың. Телефон менен, узакта болсо телефон менен бир белек берип бериң. Ушул жерде алайга, Leyleке, Talaska, o narın kölgö. Belek beriverin. Qayerde ata enеңiz? Barıp kelseniz go mınanday bolat. Köp kichine keter. Barıp keliңiz. Nandardı alыңыз. Navattardı salыңыз. Bir joluktu salыңыз. Bir kalpakты alыңыз. Bismillah. Ramazan aydan aldın. Barıpты jaştakay salıp, ıssık çaydan demlep berip, pıtık olun masaj kılıp peşenesinden bir öp keliңiz. Ramazan aydan aldın geç otan. Allah Kur'an'da aytkan eken وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ata-enelerge en çıraylı mamile kılgıla. En çıraylı sözlü ata-enege aytınız. En çıraylı giyimdi ata-enege giygiziniz. En çıraylı tamaktı ata-enege beriniz. En çıraylı kızmattı ata-enengizge kılınız.